Wagwan bantu banjye bimusanze mu meze mute. This is your girl Alyn Sano and je hano kubabwira ko singe uzarota itariki 23 z'ukwa cyenda zigeze. Guys, i Musanze kuri stade ubworoherane muri MTN Iwacu Muzika Festival, imiryango izafungura saa 6. Guys, ntimuzabure, ntimuzakererwe. Ahasanzwe n'ubuntu, VIP ni ibyo bitatu gusa. Kwishyura ni kuri MTN Momo Pay ni 9343. So guys, let's meet there. I can't wait to perform for you. Gambere. My ex mo wanna come shate.